Chuku halahali ashrambaरि edisi constituency bai khobjak hapung kotor amchayo TTADC hapangni bakhakti 19 lakh rang sabayai phalno khungdok katal fitara shui phiogui rijak katal phiogui rnayangai manjagai kha amchini MDC Prosmit Deborma Khwai Zonal Chairman Bishu Deborma Sub Zonal Development Officer Engineer Khobui Darda hoda hamkrai samung tangnai rok Hambai, ini belai pangkasa, ini Bortila area under 9 halal asram residing constituency. Ini mo area wo kaisa 6 room ni kaisa install innovation kaisa ka doga dugan khuloi jaka. Ini ni o pandawo sini chief guest inaugurator tomani sini honorable CM Sir Runel o kaisa bini urgent meeting tomon doge bo phaimalia o pandano angno lokha doga khuloi rekha gai ini je 6 stall o stall lo dugan manai engai sojona Lolit Das Pradip Tati Shivcharan Das Santosh Gwala Susila Deborma Banu Tati borok sojona 6টা stall makha gai belai borok manai tongthokjaka kebo gobangma borok to suno amo hai sanai dong suno bo tangi dini kaisa kok mono sanamo jungo borok saimano je sini TTADC area o খুব একদম লিমিটেড ফান্ড থাকে ও লিমিটেড ফান্ড ni bisingo entire tiprano sini TTADC area no bahai ke salomna ni sun salobe maya hai pano o limited fund ni bisingo pano sun try khayo je sini TTADC area o oi dugan no dinan bagai dugan store lo ham kam khlai mantun aba je sun try khayo o try khamane bisintui sun tini 6 store ani own constituency Bortila area o sun khairi manka next stop khainayo ke butini sai to mungtonai mo hagai tang dilani mo tangmani by budget hingai 19 lakhs by no sun 6 room sadui nok tangai maka abo খুব একদম difficult tough haisi 19 lakh by kaisa 6 room mane sat dalai roi khainani খুব tough haisi haipono sini borom gunang sini executive adini sini Derumani sai to mumbai abo khlai maka abon bagai jingbono belai hambai ei ani logi tongo sini khwai jedi sini chairman sini borom gunang ata bishu tongo sini subzone subsidio sini borom gunang Kirip Deborma tongo subzonal committee ni vice chairman Uttom Deborma sini social activist sini madam Binamala ei bong am chani je kini ni o je Bortila ni mo area ni ward ni member Lolit Das bawun bai thango mo dogano manga mane belai excited abono sanamo jungo nadi sundo sili TTADC area no sun town area hagena agat la hagena na jodok sing sare sajona mo jungo kaisa municipality area rago kaisa municipality area wase 3000 crore rang tho কিন্তু entire sin ti prasar na bagai sin su rang rija 900 700 ama hage rang rija go kendro saimon aun bisingo go sini kabang ma sini ADC ni staff rok sini TTADC sai khane rok boni salary dongo mane sini pensioner dongo sin khalai na musung phansi khlai mi awa ha busta haibono all limited fund bisingo sum je mansa khlai dongo sum kebo thinango bo khlainai sin boga grabo sai dongo jate sini TTADC o direct funding gai sini TTADC area ni je public ni demand or demand ona sum fulfill khalna nei sina sate business gai asuno jodono hambai দীর্ঘদিন আমরা দোকান অসুবিধা দোকান বলতে পারি না অসুবিধা আমরা এমডিসি সারাতে আমরা অনেক অনুরোধ করেছি আজকে আমরা তো দোকানটা ওপেন করে দিয়েছে আমরা খুব আনন্দিত আছি TTADCর এই কাজকর্ম নিয়ে কি বলবেন? ভালো কাজ চলছে তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই।